السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kama lada ikaondwa jamba banu amanda banu ondushukuria Mwenyezi Mungu na ushukuria ze media ikao zijabanu zonse wajo utangaza zenu kozinu walo bonzenu walo kondani waishie na utahasamaha haina mrujoka haishia mesajinu haishia lejilihe ya haju babo izo dezenongo namna za wasu si makliari loba nusonti mwona uka haina mro afungu nzinye kuluwe toju rijabanu ha mahoza kawe mahoza yanu gabonu subanu bokongwa ona hamwa mwaha wanusu ikayo ngwaona deneban gabonusu boko ngwaona mwaha wakamili wadene ilobanu ikayo kabati mtujua etambu ilo amwetsinu ukaya hoshida mria Paris 20 millions au 30 millions au 40 millions ya zifanye biashara ya utima pesa ya hahi shaya uma pesa ikayo mrugondo hapara banki au mru harenge hindu hatia rahani reka dhahabu reka daho reka ya nyumba izo pia ngazikiri wamwaze banki ngabo nusu ya wanadamu bukori kwaze mali ni maranya ikayo warinka warambia ukaya na mwede mahule nsohole rije jeri kensiri hangisi yonde namna zenongo skofenyiha riparwa ni onikori panga bonsohole rirengele mali ya wandu hiyo ngabo aparamo banki ngabo arengana wandu maranya rija reverse ukangarenda wendera renge nsohole rijeri rihuze wahunka mru ya mike wa ukaya ya tapile zenongozi zilomo banki ya spese tapile rijari kungi harangule datiyo atahabaha kartuona yaona zide nsohole zide maji ritsahama hadisi menchi na onikor haina usiku kwa tungo urambia ukabanu na mlinde baye nsohole ngaijao dejari lembezi omwe malahoni kabati mru kushindu hakadahoni harma usiku kamili reja kahahimiliwa wasaya rifanya rasha mo banki hatari faitiha wasangwa unaze nyumba za hawe maluka wabaya asibabu de ekrisi abo sisi ka ujabanu leo ndo hadani ka ujabanu rijeri tsahem sada ne serikali angarjo kashini idara sha serikali shawaiti mru prive kawri mike mapesa hahe jonjo ndende ramsi hawri muzi zembando chini idara sha serikali garjua ukangshona madhamana yawe rikauja rongoze madhamana wanu ukaya warisaidie warisikinie banga bonusu ikao deja wadiso afanya avese ya bonusu boko ritolo malahoni kartujwa hula lahum malahoni hemaleni ya huandu warinke mapesa jeri ule nzohole warinda ule nzohole hao kwa tutawaziju ambao muhimu hao ngwatsahoe mapesa ngabo boko ritolo moda nile ze banki haina usukungarikora ukana mje mlibeze deni za hanyu hau mje hau sinongari huzao ishomwa hati venge rijabanu jerisa hemsaada osonu mwaye sirikali inu warisikinie na abari johanza banu ne jeudi ekangio johanza banu ne jeudi ekari resevewa juerende rendende ratsahe mahadisi rijuli wandazi karje jabanu hahila sharika ujaribe message inu wandu walobonze walohondani ye serikali zenongozi wasijua sichamba kwa tusijua zode zenongozi aribe habanu karja jari manena mwangu shaizo yode mirongozi kayo iribe habanu wa alaikum salam wa rahmatullahi kabane jodi kabajawri ha jawabu ngamdufala naam assalamu alaikum salam wa rahmatullahi tianza itekeleze baadhi kusikunga joka jumkini shaki message hiyo ngabwandu wengi watselewa hadisi namna hayo shamjo fanya mna story kimbali ndeni mrujo kakava mtselewe mahadisi yayo yaelewe kabanu minga mina neva 10 ans roda honi hun ni commerçant manene mna heshimiwa rais ya
jitaha kama zababi hena mndu sulokange diplome cha jifikiri doko ngasina panza banu onikor ikauka daho la ka maîtriser la kane monopole ya heri ordinaire ya hadisio wakaukana nsohole wehuza kana tsohole de kumbada tu mapesa hanikiwa yensohole baada ya tu mapesa licha period kamtushela na ila 2018 Mheshimiwa Rais atoa dekret saha kaya rizi hadisino ringo muone tsimehunu hadisino mazefu tsimeba na rinje kwa fanyisa Amore se tulita simamia tu sama ina. awuri nje na rinje Na rinje sima au ni komoni. Bismillah. Namponzi. bismillah rahman rahim Mwenye de coopération ni madeha. Haya. Hapo serikali hiyo. Mwenye de coopération ni madeha. Namponzi betuta, namponzi. Roho parele, kubali roho parele. Binadamu nakutoa mfaiso mazao karasula mzia hizo ambaye amefasi hali na mdoku hapa hero fanya zetu namna population waelewa za chini wakati